Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and a radio in Bula Duavata, San Francisco. Me kochi kenda Vatabai. Ja seremondani koa
Italia na lua taura na ibola pangandinandina sa Pasirawa. Ia pinakapagalebu na sema tiko mai and radio Bula Duavata and nonda itiko ni bengarabingo San Francisco and singalebu ndai Kauti Keda Vata tiko mai na bonga ni sere so na ibagatangi ke na itukutuku le levu na itukutuku talengani ve kan so eado na mwani mada onda singai bonanda kuya ninda ve bogam bula tagitiko and nongu vata and singalebu ndai na ngau na viti sa kesi vitongon na tinikan dua na ono na miniti sivi na tinikan dua na ono na miniti sivi na ba na ono na miniti ke Santa Rosa ni bula bina kana kanda ni sema tiko mai ke mini na tiko na bono ni lakadaka na be bolau ni lakadaka ke mini na be tosa ki tiko ngau ni sala bina ka lebu na itabi sangarabi rao tiko bina ka lebu sala kona ngone ki buli ali tiko butele na buli na dua na madao bo nda bina ka tiko kina ni raonga tiko na gasini buli nimbula benaka na ngas dibuli nimbula benaka na itumbu na bulioti koni ana badi osota tongo sanga itoso da kenga na kau ni non ravengen rabu na ngone buli di sale bobo le katiko ni oti sai uti tiko ni madha na madhango kanda boga mureti ko makina na super deans na Vodafone super deans veira na dorwo ke na Whitbix ralube veira na ngone lewa ena be kornibuli sa madalango era satiko ena final wana numa dera na final na timiro rua menesa swara mendu ena sa suba sena sa mena deba endu ena sa swara ya rasa mai luturoro na kornibuli mena moira na ratu na bula kina Dubo College rasa na final en Singapore wengo na timi mai nukubuto na timi ni bule ni tu Queen Victoria School na chambeni ni Vodafone Deans Vata ke na timi ni na sinu goen dua na timi kaukaua na timi ni na sinu ka kuasar ni bakawa letak ia ni rasala ya zoba na final la sambo wandina takatoka ni dua na ibakatangin dengan debina kaningito era sa rawan ni bukarita kana lubenda weekend tapi nakapagalebu na bito kani pinakapagalebu na buka mamuri tumay na itumbu na bulioti na piwe kani era nga rasema na be koroni buli era sa buka muriet ko may nilakolango pinakapagalebu na lakosar ko may nasa sabara na bida na madawa may sangay na bata ni final na ido biruwa ningito na Vodafone Deans Vata ke na ralube na Whitbix ralube dasa nangai saraba na Singapore rawaingo vinakapagalebu na kene tukutuku yado tiko maingo na biasa wura rasar talito ngandua baleta ni semati na Fijian Rugby Football Union na nona sot na ngone na kene karua ni sa lebu saranga na turanga kena maramai wili lebu era satu go mai bonuatani era baka murieti ko mai nangito era baka dorati ko ngone ena be kornibuli rasala kia zombongo na final onanga ile subati ko eni wa malu ana kenri tukutuku ena ibaka tangin dengan deke de sara mena ambake tini kabala ko sombu kina ambake tini kadi wala ko sombu baka enra tiko eni be kemuni eda single lebu indai na baka lebu na nomuni semati ko mai na baka lebu na nonda sambali tiko una rota lendu na madha ni zakazaka ni veito saki teitei veira na teitei na ngoli veira na ngone dau wata ke na zakazaka ba koro na sole waki na garabo tiko na singa indai sabu kabina kan indarani veito mani ke radio Bula Duavata San Francisco e Kauti Keda Vata mai
Isa leo mangandali. Sengan ni karaw-rawan na daka-daka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta takatuna bengaravi. O ia ketuna kento kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. O kendo to na senga tikunin driver se senga ni vaka motoka kandau dren-dren na tutu beto seki. Erto satu vakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 21 toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kenagona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluva diwa ono saivarua. Erto ngarabatalanga ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibalilo tena pukuni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula. Kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. Mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungode na bima manione na kabini bugululu bei Kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotulewu bei Kemundo e Viti. And a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai.
JJ's Food Shack. E tiku kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo sa tabiok. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono to specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa ya na pani manray pai kay na bugatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jade Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kena Vato. Girit-rito sana Kena Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda Vata kei City Veni Raturala. There's a new wave digging through the sand. Dawn of a new age seems so true. Groove into the rhythm of life. The leaves of the palm tree wither and die. Thorns of the roses stay strong. Grooving in the cradle of life. There's a new wave digging through the sand. Dawn of a new age seems so true. Groove into the rhythm of life. The leaves of the palm tree wither and die. Thorns of the roses stay strong. Grooving in the cradle of life. E pina bo le bona sema tiko mai na singa le benda inda bo bina bina tiko be ke muni na bekanda na be songo lotu sa bo de taki mai ni ni na ba itabiti ko na langa ser ni konverendi ni lotu esele biti ke rotu matega bu na ma dongo singa lotu lebu na kena tuba na ngau na ni langa ser au sa bo de taki ke na go e ro sanga bulu ba ka na mata ser e na taunda ko ni lotu esele au era na mata lotu be tadini na CMF na Assemblies of God na ANC
ke na vida tale na matai songo lotu na taunda kun lotu esale na bagai tabi talenga na langa ser ni amba kingo ngwendo na ngauna na maki buga lebuti ko buga bimbi na koro suba ke ira na kandara ngoli tiko maikina sa tawati ko na idili o kilani lebora sa kinda ba ke na singa tambu saoti na nonra edo mai so era edo tiko mena bianu na bi tambadaka na iwase na taundaku ke suba mai na moirani non da bono mai na boli ku da kaunra me bo maduata ke na bianu mai na tulau lo mai viti kandabu era edo mai karsa tiko ngona non da mata kena koni berendin lo tu esele viti kerutuma oso sarti kono korturanga lebuti kono soso en mazongo anda boga bina kare siti ko ngango na itumbu ke era na bulioti era toko na non retimi sanga mai boga dori na final and singa boga roi seranga sana gai madala ke o kwe sana kauta na idobi ni under 18 super deans en bukon na do robo bata ke era na ngonele on with big ralube to sanu inuiti ko na ngonele o mai sawani na ruku ni benta kuwa en matai ni ngona merato sanu mai to kitaka kina na with big ralube mai nandawa samu secondary school at San Benitico en wasawasengo ya dan ngai warong do tiko na bedangia kini tuba ni bengarabingo rasa bukan data katokan na nonra itutu na taurabo na ngonele o irana turanga na marama na bulio tira na weka ni korni buli rasa tiko ngoi suba na sota ningito na madongo da boga bina tiko bgali do magat ko nan raki bogara itake mani sabe bia oti bgali na batang mai suba ya da boga bina bia rungu na sona ngau na tau bangau na uda uku na lolo na mado sawo tia na bakata lembanga kine na madongo sanga ni taroba na beito saki ke nan da tiko na nama ke na itabia so endangaraba na madongo da boga bina tiu kin na singa lebo indai au sanga nikela na matangali buliman rai za bango tuku no William tukana na dau ni batuanga na buliman rai mune ke ngai wili kandua rua ngai wili kabata tiko na buliman rai ke na niu bango dona niu dona manrai melea duan sa tini na niu tini na manrai sa anduan seni kuro dua serangan beseni bagai tamera na waite be bagai ngata gena singa lebo endai pina boleh mana ni sama tu mai no radio Bula Duavata San Francisco di Kauti Keda Vata mai Southside.
Ika back in Donongu life insurance policy? Laka kira ni tūtane ka tini kabitu ni okostita na 2022 o sangir taka sarabiri ni tauna. Kabi nga ya kira maga tu nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni bera, sengat saranga ni bera paling lain. In time saranga mai. So dan kali warga tala tunda warga. Ko tunggu. O sahalo ko dengo kamu binaksa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, sembang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori, sonong ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to with ti, kanay baga singelebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibal nilo tinapuko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-indrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana maki-mai kina programo waraw taki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rwage na bima manione na kabini bugu lulu bei kemando e California. Bima mani dua na singilebu ni lotu lebu bei kemando e biti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Binaka bakalevo nandau sema tikumai. Binaka bakalevo nandau aseti ko nanda to Vata na Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. And the sabo like sarnia dawayani na walu sang bulu na undolo na kende wili ni matabu vale na Radio Bula Duavata. Ia wili sar me vakatoto vatataki kina kende wili na ngwane toke and ove sa pura. Do na like, do na share. Subscribe talaga Mike na Radio Bula Duavata and na YouTube. Radio Bula Duavata San Francisco, Kauti Keda Vata mai. Tao kilangin sa banua. Suka ni meke usando muda. Lawa ni meke mesa suka.
ni meke mesa suka. Ya buni dua ko ama ua se buni mano baka tambera. Ni basi vika mbasi ni manu wa bana se utana ua na bulu kula. Sabura 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 bura ma ua. Sabura 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 bura ma ua. Lindi ne ase me sama somoti na meke ni rua ni sana rongo dia ura. Isuka ni meke usando muda. E bula binaka arena tema, bula binaka bina wale buna sema tiku mai, em tubo saturu, dola bina, rato bina numitiku eni ngorin na lewe ni kalasi walu sanga bulu kandua, nana di district dola mayati, ke muni na wekanda na sa sema tiku mai, ena singa lewe ndai, baka sakiti na daka sangarabi raotiku, ni da bobola katalitiku ni ataba eni ngona singa lewe, ena singa tu city, mai suba na non taba no eviti e kabiti kongo ni singa moniti e Santa Rosa na maro tagatiko na bengrabi anda boga bina nakatiko be rana na be nanumitu mai boura numitu so era sama kitiko ngango ibale somba kara dula era sama ra yani no bula benaka sibani olo lume aule dola bina mentanarau dola bina ia boga no ni bina tuyad arto na bekanda na daula ko tiko mai waga ndo na tukutuku na ngai rongo dia na tini karu ambaleta na ibogarau ni no muni ngarabi na wekanda ni sa tiko ngo mai Australia na buku ni takataka bagambimbi na Pacific Australia Labour Mobility Scheme sana bia rai di sara tiko bagamatuang na be kaimbaleti ke muni ya bina ka bagale bulabeti balai suba bagayan ratiko yani ngo waga New South Wales mai Australia apina bagale buna bengarabi ili kayangalo wano ni bina katiko mau ili kayangalo venga na bonua enda sema tiko e kina ta boga bina binak be roto na ilaolawa ne sekope ngalo e wai mai viro mai obalau apisalome bunisa bula bina kana kai o tuna tiko na turanga ngo apisalome o ya una turanga ni mata wai lebu mai na lawa mai ra arnayanra kai una wale bertu na kai kereti ko mai ndua na non ratu ser na kale ke boni tongoloa ke bakana rawa ni na domak de bangarimant na serre so do kereti ko mai di sanda utura ona serre baleta na non da venga una ni besemati ni kakamburaki ya ke baka sanga ni tiko na bangarai ke baka sa sanga ni ro ni kune rao mendonia na ngauno ni bina kata ni alo bina kani vingo mga ndo ni bota sala ko ni sa seriti ko non da bonua ta sabi na numira ramba tiko kina bina ka bole oye tiko mena turanga go kere na ser ni kale ke buni tongoloa na yandi ulunda festival no muni katokotoni o wabare takatiko ni wa katokotoni matai no to katokotoni na kale wa katona nga sa di wa tunolo na korni bulle mai na lawa na ra high school ko embe ngo e bina katitiko mai en singale bunda yo banga raitiko ta banu ni bina katiko ni mai banua kandina na hat home raki mai ra era to sematiko mai kino asi o tui o junior o tamai mbala o chone batake bill bina ngabalebu no seni loli ya bula gora rosaba kan bula tiko mengo ke fane ka buka nui tuyan na bengarabi na singani kuwa bina ka buka lebu menga indua na serre do bota yani kine bina ka tiko mengo na serre makawa ya ke baka la kwa ni na kale ke buni tongolo ko baka kere tiko mengo sana na mudo bota batani ilayem timate ni bula benak keremen dua na serre ngai botai bero to na bobale nei maboa na makai nandi
o Karalaini Masilina, Cindy, ke Losevati, o Naundikata, o Dilia, o Tuna, o Abigail, o Langi, Vata ki Andi Mere. Vata ke rato na ilawalawango, taitu si Seru Kalou. Taitu si Seru Kalou, bukarorongo tiko maingo Santa Rosa. Yo bina wale utai, na wale una bukarorongo tiko mai, na wale buaka, Church Suluka. Seni Sunuka, Suluka. Niandra binaka, bukarorongo sarati ko mai Vata, nuita ke endau makatunan raki, ito ala bina masekila. Ke rato na ilawalawan ni Isin Beta, rato bengaravitiko, merto ngai bauna numitiko ya ni nan rakin di be tala rato na be tamani, mai Pennsylvania. J pinakabagale bu na be numitiko mai Knox balay suba, zola bena, gono na muni bota kina seryo ni keretiko mai.
JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana non rato specials and the lomani madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kena Vata. Giritirito sana Kena Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back and doon ng life insurance policy? Nakakil na ito tayo katil kabitu ni akostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami nga ya, kinamaga siya nga ya, sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera parilay. In time sarang amay. So ang kaliwara ka talaga tunda wala ka. Kuwertong ko. Au sara ro dengo pamilaksa. Iyo, o yasar nga na buna, raw sara, sa tiko na pepa sesenga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua kayada na lenga nisa ya mbaki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kursan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpang bakau. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa bugay kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenta to identity, kanay baga singalebu sa bugay kabi, may baka na baga sa kera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Garabi ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Binaka bakalevo ng daw siya matikumay. Binaka bakalevo ng daw aseti ko na nonda to Vata na Radio Bula Duavata, San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. And the sabo wala kasar niya daw yan ni nawalu sa ngabulo ng dolo na kende wili ni matabu vale na Radio Bula Duavata. Iya, wili sar me bakatoto Vatataki kina kende wili na ngwane to kay NOV sa pura-pura. Do na like, do na share, subscribe talaga Mike na Radio Bula Duavata and na YouTube. Radio Bula Duavata, San Francisco, may Kauti Keda Vata mai.
Ia bana vole buna sema tiko mai, rato kere tiko mai ngoendo na matai lao me rato umbau dingomi toka na singa lebu ni kuan daumak. Daumak o apisalo me bunisa, kua sa kere asa ratu ngā mai, nana nai bola bango, tola na kai, tianga imbita tu ngā mau kua lu uni dau. Ana serne samunda kui tonga Vata ki rato na kalekalega i buni ongoloa, wa katona mai, na rara high school mai na lawa, sa vida toka ngona embaki. Era tu keretiko mani lao ne apisolo me bunisa ke sala ko enia sa no mudo chochi suluka bina bolebu na sematiko mera tu tarabaletiko na matai sau ni katolu ni matai walu era tu tarabalilo tu tikongo ene anu e Vata no Bula Duavata bilibe na ulango na bolebu matangali na bolebu na sematiko mai dau makatiko nan raki mai suba era kaitiko mai ni vinakatiko nan raki. Vila tu namata ni singa, bula toka na dangi, au nangai wasetiko ene na itukutuku ni raki, ni oti na itukutuku ene nanda vanua kene via sai burabura, ene tini karua na kaloko, Vata kene itukutuku ni gito. Ni rato kere tiko mai waga, e dua na itukutuku e wakarongo itiko ene moani madhawa, baleta na non maiali e dua na marama, lakotale tikunga ne atiko buli mai Australia na daka ko ni sango lewa tiko ngori so ko ni tiko kina mai Australia so mai New Zealand ka bukarita tiko mai ni sama ilang kana marama go kandarao
Ia sana tika umbeka endo na kena be wangangai me matata kina na be kaimbaleta na ndone me sau mitaro kina na matani tu Australia na matani tu talangai viti na tambara ni be wakataki baleta ni ndone me tiko kina na kauai na buku ni nonda na turanga kina marama rasa tikongo me wakataki ratu na tikongori mai waga mai New South Wales, mai Australia. Nama ni wata na singa lepo indai na ngai rongo i tukutuku na tini karua se Santa Rosa na 5 na kaloko na kabi indai. Mai talano ni boga bondo suka. Na wanga na rona, dona wanga mboro aloa, ndamu toka na matina idaki. Randau mai bondo kina na ilawa bondo stima suba. Na bondo stima ira randau bondo tuiliu. Sembera kene ni boga somburi na yaya, na kako, na kene yaya satu ni kua. Randau lako ya na mata ilawa so, ratunga na bisanga tai suba. Mera laki boga bondo yaya, na wanga, se boga sombu yaya ke baka sumo mai wango na wanga mai bonua tani. Ando na tungona kina na bondo stima. Bondo eni suba, na rona, na wanga di boga bondo suka. Ranga ingole baya ibu ni tibi, mai mai Ellington, mai raki-raki, anga ingole sereni ki Malau e Lambasa. La ibondo tina suka mai ka, tala na ya, tala sanga ilau mai, sanga ingole sarana rona. Sa sombu mai na bondo stima, sanga yalo tuya ni mai bonua.
Samoa i muri na rona. En bulikina na serea, kartu ang bulia, na ilawalawa na tusemi ngone ali. En seniwaka ni na samambula noda, wata ke rato na bonga ke turaki. Rato kila bagabi na gambaleta ni rato ndau bondo stima, ka non rato dagadaka ya, rato ndau laki talayaya, na wanga na rona. Sere kila ile busara na dua na ngauna, sere ngodi tiko endai na radio Bula Duavata San Francisco, ni Kauti Keda Vata mai. Nai tukutuku mai na non da banua. Bagarita ki mai ni sanga soti ni binaka na tukutuku ni non laki dagadaka so ki o Australia baleta ni sa kunekina na be bukan duindui tak. Kay na sanga ni ngarau ni saraboga binaka. Na dagadaka laki ngaraba balabu ni ngauna ni dagadaka kay na ken risau. Goya tiko mai na itukutuku goya na ngauna sa mai alikin na indua na marama o Christine Lewailangi. Ngole ni ebiti marama itau kei ka tukutuku tiko maingo o tukana. Ka bagarita ka tiko mai ni o Christine indua na dagadaka indua na ndau gengarabi ka lako ni ebiti and Pacific Australia Labour Mobility kaya dana tingwa na PAM bagarauta kia nikina na nona visa ni vila ko yaki ya sala kimbasi kama ikina na bagan dindike ke na kunru ni lebu sar na be bagan duinduita ke ado tiko beira randa ula ko ya ni merla kita ka resiti ko ngoma i Australia duindui bagan mata na roka ni kuliniango e bakaya Kauti Keda leso tale kinandua na ngauna kandana no manin sawo ti sango ile rabi na ia basi kataliti kongo na be bukan duindui taki bukan mata sengani ngarau ni bukan binaka na bonua ni dagadaka ka lebu na kunru yang basi katiko maikina sa bukan rita katiko kina na turango na tukai Christine ni dondonu buana mata nitu mendike bukan binaka na ibu garau ni dagadaka laki sota kai tiko mai kia sabina kana lako i Australia sabina kana laki dagadaka ia sona ka ibu ga duritiko mai kia sanga sotimbaga ni matata boga binaka saratiko weekend lako na ngone leongo Christine ngole Australia na numatiko melako me bakanga na ina kera lako tio kina na kena bo me bukena nona mata bu vale ka watoro dakata kana nona bula ya na ibu garau ni dakata kangale sota baika e pe idalati ke na ve kaya na numi indondono me ado tiko mai kaya na nona maroro italenga na tamata dakata sebe Italia na bono era lako e nikina sa mani laitau wiko ya na mati ni mona sa bogabuna na nona lenka na maramango ka lebu sarana ke nabe talanoa e adu tiko e nangaunango e na matani tu e rua o viti bata ke i Australia baleta na dagadaka mai kia e kaya na tambana ni dagadaka i viti na ke na ministry ni rato sabanganga tiko na kisingo ka rato na banganga tiko me adu bani kune sarra boka binaka tapi kake de daura kitiko mai ka kunruwa kitiko mai baleta na ibu garau ni dagadaka mai Australia erla ki sota ka tiko yani na wekanda rangole ani na be anu na Pasifika wiliki no viti me baleta na ibu garau ni dagadaka mai ka sandola na rarana ingangande na ratu sukuna pake suwa andola na kabia na noa kara tiko kina e bunga na turanga na marama sona lewe ni panua era laki tiko kina e na sukuna park baleta na kena songo ka andolava na ibuke ni prime minister manoa kamida e na visa uwo sa ya do kina dona ngau balabu a songo tu na rat sukuna park me boga binakataki garabi talenga kina e sona dagadaka me la betala ke na ibo katangin dingen de ni bengarabi
rana makana leo ni bono merla ki sota ka ni rangande ani e kea na kena dondo na pai bobo ni wai na kena garabi boga binaka na loma ni bai na vina na bebe sauni vina na bai matangali vina sa tiko kina ni kua ya ka boga edori na kango na kena garabi na songo i maindolabi na noa garabi kina na boga panua veira e sona ngone buli karatiko na singa na noa membaleta na songongo e bitu na milioni na dola na ilabo e baka yang ataki membaleta na be boga toro baka takingo endi na ngani ana nume me toso da ketale kina tini ka tolu na milioni ya sama ni baka ataki nga e bitu ya ni sama kada bari sama ni main dola ya na singa na noa kina gitu erto sa na boga rausara boga matua na tim ni ngone buli na mbakitini kawalu lako sombu na super deans na korni buli o buli ni tu under 18 merato karaba baga binak na ngada tau zoko ningito erato na numa merato na baga reita kirato kina na singa baga rawai mengo na final ni Vodafone super deans ang governo na mbakitini kawalu lako sombu kena chambenitiko o buli ni tu ya erato na numa merato na garaba baga binaka seboti ko baga lalai son ngada ningito merato na baga binaka tak erato sanga ni baka waletak na nona dambea ni na timi ni na sinu secondary mera una sota na final timi kaukaua tambusoro na sinu e baga rita kana kapitani ni timi ni matubatu dou ana re tamba kaudoro ni nona to ama inganga abi ratu na bula na mado saoti rapaga reita katiko na kaukaua ni nona to sasanga ke na nona to via maroroya na ibuga rauningito asenga kina na peimbase na peibala me rawani labeti tiko nga na ibuga tangen dengan debina kaningito rato sa maroroya to kamai bukan reiti sarabeira na tikinango me kakunindo na ibuga raw sakasaka embasika na timingo na ngau na lande kine rara to sabo to takatiko mai na vida na malawa me la kia da bongo na singa buga rawai na malawa mengo bertongele ki buga rita kakina na kaukau ningito mai buli ni tu na final na buga edori na HFC Bank Stadium suba na sota taleso ni final bakitini kapala ko sombu ratu kandabulebu era una sota ke na Mahatma Gandhi Memorial High School Marist Brothers High School era una sota ke na super grammar en bakitini kalima la ko sombu Lelin Memorial mendabulebu era una sota ke super grammar en bakitini kaono la ko sombu na bakitini kabitu la ko sombu era una bengen rabukin na timin ratu kandabulebu ke na Marist Brothers bakaki na Marist Brothers era una sota ke na Lami High School kanang gito talenga wata ke QBS en bakitini kadiwa la ko sombu QBS wata ke na Lami High School ya na sota ni Whitbix Ralube New Sawa era una sota ke na Singatoka Methodist College en bakitini kaono la ko sombu na Tambua High School era una sota ke andi da kombau na under 18 final kona final bakavia uni asama ilutu na korni buli mendawa samu karato ataurit komai na imata inido via na wasawasago ia na bagai duri ke na gito na HFC Bank Stadium na koroturanga suba kina bia sai burabura rau samate rua na iliu ni matambati kandi na Hamas mai na West Bank nandua na rabu-rabu ni Israeli na Singapore Rawai dua na kambakoro wa sauri bagai dora na matai balu ya madao ni Israeli mai Jenin
ka rau matekina na iliuliu ni batikandingon Hamas o Ahmad Abu Ara Vata ke Rafael Dawasi. O raungo rau kilaitiko e na takataka ni non rapa matimanda e so na ilawalawa na tiu na Israeli en vidana marda o sawati wilikina o Jonathan Dush vera na Hamas kasabakan data kimai ni sa ngai mate en kambakoro na Israeli en mo ni mardawa waraita kimai ni sa ngai toro taketi ko ngana vera rabui vera na be matambatikandi kara tikoyani en budan ni choritani kasi tika buti ko mai en mardawa sawati kina ndraki inonda banua kina vesa i viti bugarita ki mai ni deito nga na ibugaroni dangi kaukua sana kene karuani madawango na ibugaroni dangi kaukua membaleta na nonda banua i viti sa bugarita ki mai kina ni nambula tiko na toka lau deba en veia tuenu na sano lau na sano lo mai viti ana deba ke da kaunrobe mai tabe uni ke na be bono bole kata ka na bakakin ena be bono na deba ke mbua na atu ya sawa ke na be anu lalai wiliki no kandapu na be bono eso me bakata ki na bua suba ke no sori ke na sano nandronga na bua liku ki tailebu ke rakiraki ka bugarita ki mai ni dua na ua ni raki mamada i se koto sarea ni vagayawa ki na deba ni nonda panua o koe ka buabunatiko na mbula ni rangi toka lau deba e na nonda via tuanu me daba na bongilebu enda indai e na nonda panua mai viti e na tau vanga una nauda seu ana wasa na kauko ni rangi ngo na laki adoba saratiko na 5 na nota 5 na nota en non da bem barabi kapakaki na iponua mamada sa numindi sande toka ni na ibugaroni dangi kauko ngo me takai ngangaro nikina na boka tulolo ana lo malangi tau banga una nauda en be iponua bola kati singa toka ke na bua suba ke no sori korowo seru ana mo sina itasiri ke na dolo ke tailebu sanora na deba ke mbua na toka lau ke maduata ke na sano da kaunrobe. Rake sembermai na sanga soti ni besau na dei koto na kena itu wakingo na dinan na tau vanga una nauda na be bono bole kati na bua suba ke no sori ke na be bono sada buti tiko e ningo ni solitiko kena na iwaroni rangi kaukaua e na mbata na mbongi. Kori ke menina turanga kena marama na itukutuku ni raki na itukutuku ni ngito itukutuku na nonda banua kena via sai burubura. Na nonda bata ke siti veni raturla. Samoa
William back in do nungu life insurance policy? Nakakira na ito tani katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. O saya lo bengo pamilaksa. Iyo, o yasar nga na buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua kayada na lenga, nisa yang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu ba dua, tolu walu lima ena kena tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu ba dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy, simpang bakaw. Ngay way dala tukin ng bata. Koe serengan kori. Sonong una santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to with ti, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Grabe ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tinapuko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo waraw taki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwaga na bimama niyo na nakabinibugo lulu bay Kemando ay California, bimama ninduwa na singilewu ni Lotulewu bay Kemando ay Viti, and a radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. Nanonda Vata kay City Veni Raturala.
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Nita kini bukadanga wina kana songo so and dana na magkina na mwani madha wanda sangai bukananda kuya. And singa kay tailebu na singa ni buka binabinaka kaya na muni so lebu singa buka rawai ni katulu sanga bulkan doon singa ni bula okosita. Kana Dori and Ruan Dualima Saiva Griffin Avenue, Santa Rosa, California, Diwalima Baba, Saiva Bitu. Batake na ibona nominiam bakin rau ni koroni buli may ratu kandabu lebu, and katini katolu ni September. Bikemuni nasare rekilati ko yani, and songongo, suba and the tigabu and the time and the flea market, and a kadiwa ni singa ni bula September. Lebu talen isongo ni bulioti ratu kandabu lebu nabagayado songo tiokina kia Santa Rosa nabagayado ri naika tinikatolo ni September dua toka na kena songo ni may na 5 na kaloko na kabi kina tinikandua dalay ya bido toka kina na bilaway ni Sambut may na 5 kina bitu sanga ni Saumi nabagayado rin na Holiday Inn Express and Suite na Diwandua Vitu Limamba, West Stockton Boulevard, Elk Grove, California, Diwalima Vitu Limawalu. Guarnay rongo may nabala ni songo. Nanonda Vata Vata kay City Veni Raturala. Samba
JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak boka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kanakana. Kay tiku talangana non to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kena bugatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kina Vato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back and don't know life insurance policy? Nakakira na ito tayo katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena maga ngaya salah aku mana cek. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So dan terli warga terli tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lawan bengo kamu bilang. Iyo, o ya sargana buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani dua nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua tolu walu lima ena kena tuku matai lalai. Hoya na wasa eva walu va dua tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang nibingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Binaka bakalevo ng daw siya matikumay. Binaka bakalevo ng daw aseti ko na nonda to Vata na Radio Bula Duavata, San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. And the sabo wala kasar niya daw yan na walo sa ngabula ng dolo na kende wili ni matabu vale na Radio Bula Duavata. Iya, ay wili sar may makatuto vatataki kina kende wili ng 182K NOVA sa Pura-Pura. Do na like, do na share, subscribe talaga Mike na Radio Bula Duavata and na YouTube. Radio Bula Duavata, San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. Songombula.
ni vinakatiko madongo sota ningito ratiko talinga sona vekandara la uma imbaleta na mbosi ni koni verendi ni lotu eseleviti ke rotuma sa do tiko na tala na sebu sere darongo do tiko na bogarau era do tsangan lotu eselenga sabakabi au ni ndua na koni verendi go na be mata lotu ba karisto to do ko era sana tiko kina era mai langa sere rangara batale na itabio so Binaga wale weke mene na istongo ni tumutumbu na ndau ni be susu wulioti na be korani wuli rasada ele kia do mai ningo na Vata ni finala ni Vodafone Super Deans Vata ke na Witbix Ralube kabi au nga ibangan dita kaya ni sama ilutu na chambe ni Ralube na korani wuli mai ndawa samu ta saba binaka na non reitari Tapos pinagabir na ko ni Buli rasa singani maniado basar may na final iya rasa baka maru tagikan taka baka matalaw tagikan na non ribuki-buki kay natotokan ni non ranggito na bida na madlaw sawati iya rasa na may final na Super Deans na bagitini kawalula ko sombo na ko ni Buli na sino secondary Vata ke na Buli ni turang orto na champion enda na ngay raida enda na ngay may saraba binag ngamin ta may saraba na non ra may sarasar tiko turang aki na marama osto narara ipali sarasara nang bati ni rarara tu baka buli-bulitan na turang aki na marama randui labeta tu na non ran roti ni korni Buli na bakakin na singa baka rawaingo na matalaw ni dala ko ani mendala reda na veito koni kay na nondala ki itiko menda wandina taka na sota ni rakabi na be korni Buli na nonda bonu bula binaka laveti mbale suba binaka bole una sema tiko mai na numitiko me mbondo na sermer na numikin na Buli ni tu Vata ke na sino secondary Rauna korni bulingo rauna ngai bengen rabu na final na Singapore wai. Na sino secondary bina bole bu Malaysuba bina bole bu na bina numitiku mai weir na korni buli na non raonga chochi suluka bina bole bu na beito koni ki na korni buli mai mata batudo. Na korni buli na buli ni turanga ke lebi bu ni bola bina bole bu Rambau botai taleti ko nga nikina na lewe ni koro sana hana may nanronga rto ni tau Kenya tule bata ke na abubale na wawa inosi mati suba to labi na seki to labi na wale bunjina may Adelaide South Australia binakabale bu na bingarabi binakabale bu na semati ko may na singale bu inday
ni karaurawa na dhaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindraiva, se senga ni wakamotoka, kandau Rendre no te beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara, we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni voliboli, ena kenagona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni viwan dua ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarabatalanga ni kanale waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nonreto stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibali lo te rupuko ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinu ingawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na vima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Vima mani dua na singilevu ni lotu levu bei kemundo e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boga biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na dalo se tapioca. Na kakana boga malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talangana nonroto specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack.
Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kina Vata. Giritir to sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Duntua Limono, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda Vata Vata, che si ti veni raturala. Wala tiko ni ndado bananga una nrongi tuku ena nonda banua. Kawa itagi wale wule busarat kuna bitalu na muani madawa. Membaleta na maramaka maya lingua na nona bula kala ko ya niki Australia. En zagadak. En itu batuba na ken ngarabi na PAM. Na Pacific Australia Labour Movement. Ka laki adokina na lenga. Sangani wa matataki mai se mani lenga e na buku ni veikaya lai sota kaya, se aia satau i matenga, ga e ndono make koe, ia na veikaya so e daura ki tiko, e ndusia e so na malu mo e tiko e na veindina tingo. Ka nondono me anrava na matanitu e viti, paka kina na matanitu mai Australia, baleta i rawagarurungi kina na dakadaka, e na i lau lakongo. O irna lakoeani ke irna tiko mai ka,
era daga tiko e na ruku ni ndua na be indina dinati ka nondono me anra vive na kina na be kain baletira dana ngai rongo dana kene kuri e na tukutuku e na nonda banua ke na be sai buruburu e na ndua na kaloko e na ngau na viti e na ono na kaloko na ngau na mai Santa Rosa ke San Francisco mbula bina ka agora noa seniloli na wanu inu binaka na rei baga rauti umbengor na lai dagadak sa bium bek na lai dagadak yan rambongi be resto era laki bengarabi na kabingo be bonwe so ni dagadak era na lai dagadak kin gora ndona dorobongo ya tiko mai New Zealand sa soko tu ena ndona ngauna sa ngai laki tiko mai New Zealand sangai rongo da tingo ni sabo Bula saratiko mai Santa Rosa ko ngana bono enda tiko kinango ka semati tiko kina en radio Bula Duavata San Francisco e Kauti Keda Vata mai Bula bena ka waini se Edwards wa nui bena ka talitunga ni be kemuni na kanda era sa be solitaki tuku tiko ngani be na numi ni be longa taki ena sota ena Singapore roi sambala bundina na non rasa sanga tiko nangon ne buli rasota mai bagai wase sangale kia do basar tikunga na madongo me sabo ga dorikina na final ena under 18 no kwa kanda unama ki lebu bakitini kawalu la kosombu ena Vodafone Super Deans era no final kina na timini na senior secondary ke na Queen Victoria School na buli ni tu mai matabat do ya ena bakitini kawalu la kosombu era tiko talenga kina na be iwasa ningito be rana do robo bata ke rana ngonele wa ena wit big sralube ka rasa nui takatiko ni rana bagarita ka na ngito binaka ngito kaukaua talitak menta sarapa ena moni madango na numa talitunga ni Singapore rombuka era una sota kina na HFC Stadium suba na Manu Samoa ke na Flying Fijians Fiji Water Flying Fijians era una sota ena Singapore rombuka melo bala ena matai ni wawoki ni sota ni Pacific Nations Cup sabo ona na minitu indona kaloko na ngauna eviti
mani rai rai taronga meka sena tawa muni tawa le sumai Isandiatu tawa tuna senga ni loma Ala beti da mai na kondro baleta na dakadaka ni veivoka mbombula taki. Sabaka e kuneti kongo nonra ngole ki bonuatani na wekanda e somer la ki dakadaka karla ki sotaka e kina e so na iboka rauni dakadaka sangani anrabi iboka pinaka ado tiko na veivoka nduindui taki kei na veika e bunga tarana nonra mbula boka dakadaka e rabina kata me sabi saumanta na ibu karau ni dakadaka go beira na wekanda karangole tiko boka mimbi ki Australia na ngau na saka di boki maikina ni sayali endua na marama ka mai lenga na buku ni mati atau wikoya na edano Christine Lewailangi marama i taukei a dakadaka tiko na ruku ni vealelati na PAM se na Pacific Australia Labour Mobility na tiko na visa ka sangaraba tau toko boka vinaka na vei kaingan revi imbaleta nona ila lako ka lako tu na boka nui nui me bakata kira kedena kena bo ni narawa ni labi tilake na iboka tangin dengan deni bulan ni rawaka ni ngumatua ni rasala ki dakadaka ki bonua tani. E lau rei tiko ni wakai sanga suti ni daboka nui nui. E na vei maroroi ni vei mata dakadaka mai Australia. Wakai wakawale ni kina na mbula. Tiko talenga kina na vei boka nduindui taki boka mata tamata. Kei na iboka tangin dengan deni dakadaka e Soliveira. E kaya na tukai Christine ni isabukan dilo ya boka lebusar na iboka rau ni dakadaka ngo kara sala ki sota kaya tiko e sona wekanda mai Australia
ka nanuma me lawe tadake mai na tiki nango me rao ni boga binakataki na i boga rau ni vakavaka. O Christine yang ole ki Australia ena nona boga nui nui ni na laki rao atakina na bula binaka me be buke talengaki na be rato nona matabu vale ia ela indono makana kena be mbasai boroborana vakavaka be dalati na be wasaki ni be indinan ginati rasenga ni maroro i boga binaka ka ala ki adoba na nona tau vi mate e tau vi koe na mate ni mona ka manilenga kina na bula tune ni ambakiti ko ngango rua nondoro rua sanga bulu kaba sana numiti ko me la beti dake mai na tiki nango baleta na be boga lolo matake e ado tiko ve i reso e rangole tiko e ningo na vakavaka ki banua tani e ka na minister ni vakavaka e viti e na tambana ni be vakavaka taki ni rato sa tika buna tiko na be vangangai Vata ki rato na boga ilislesi mai Australia me vangangai kan dikevi na kunru tau doko e ado tiko maingo me baleta na vakavaka ki banua tani sanga indolabi na noa na rara ke na ingangande na ratu sukuna pa ke na korturanga isuba e andola bona ibuke ni prime minister ma no kami kamida ka wande takitiko maikina na kena sabe sa ubo le busara na rai ni ngangande ngo kena taka boga binaka na Vata ni bebo marutaki na matangali dina dui roka e wanga na mbongi na yaya ni lom ni bonua ni bengarabi ni takataka kena bebo marutaki na wai watake na liba ka bakakina na ngada ni bengarabi e na ingangande ngo e suba ya tika buena ndona bengarabi boga bonua na songo e na noa ka laki ndolaba na e buke ni prime minister ka da butiki na ni daga ni bebo toro daga takingo ka mai songo tukina na ratsu kuna pak e na ruana embaki e ado basarti ko na bitu na milioni ng dola na kena isau kinang gitu e sanga tale ni boga bodo matawatu dou e na buli ni turanga e ndua na tiki ni nona boga rau membaleta na finala e na singa boga roingo goa na sota ni Vodafone Super Deans ka ranangito kina na iwasawase na bakitini kawalu lako sobu ka champion itiko kina o matawatu dou en Queen Victoria School ia sa warita kita lenga mai ni rato sa ngangarau ni sarabo binak kakunin duan saka sen duan tikina malewa na non rato nangito ni Singapore roingo na sota kina na Sinu Secondary School na finala kaya na kabetani ni timi mai matawatu dou ana re tamba kaudoro ni non rato nganga be ratu na bula na mado sauti boga ritakati ko na non rato ngarau na boga binaka na ngada ngito sanga welenga ngito na non rato ibuki ke na non rato itobo me benganiti ke na boga tangin ngende ngito era sa doba na sota tale so ni rauna sota na finala ni ambakitini kawalu lako sombu na korini buli mai matawatu dou Queen Victoria School kena Sinu Secondary FSC Bank Stadium di Mesuba kana finala talitiko ngaki na ambakitini kabala ko sombu ratu kanda bulebu batakin Mahatma Gandhi Memorial High School Marist Brothers High School en ambakitini kalima lako sombu rana sota ke Suba Grammar Lelin Memorial School era una sota ke Suba Grammar e na ambakitini ka ono la kusombu. Na ambakitini ka bitu la kusombu era una bengen rabukina o ratukan tabulebu ke Marist Brothers. Ke na Lamy High School era una sota ke na Queen Victoria School e na ambakitini ka diwa la kusombu. Era berang o nele ona wit Bix Ralube competition o New Sawa
e rauna sota ke na Singatoka Methodist College. En bakitini ka ono la kusombu ke Natambua High School e rauna sota ke Andi Dhakombau School en bakitini ka walu la kusombu. Ta ira kedengo rin ngito e na bagai doritiko e na Singapore Rowengo e na HFC Bank Stadium e Laudala. E wakarita ka na tau ni bei wakatabulidi ni Timiniviti na Fiji Water Flying Fijians ni sana makatiko na nonrapakarita ki ira na daurawo na sanga indingita ki boya ni kina Timiniviti na Flying Fijians. Sanga ni na makasara en dua na iwakatangin dengende mera pakarita kaya enuita katiko nga ni rana pakandinandina taka ni dondonu mera saya to bayani na Vata ni sota na palata ki vanua. Kaya burn ni sabo sabe irto na daurawo erto sanga idurean ni kina Timiniviti. Kasanu itakatu na non rato ngumatua merto pakarita kirto ena singa pakarowengo. E ono na daung gitu bobo eranga idurungango kina Timiniviti na Flying Fijians and Pacific Nations Cup. Kasana tika buena singa pakarombo kango merona sota kina the Flying Fijians pata ke Manu Samoa e na ona na kaloko e na kabini pakarombuka e na HFC Bank Stadium e suba. Kina itukutuku ninraki e sindei kotonga na iwagaro ni dvangi kaukaua me baleta na nonda vanua kina bei atu anu en tokalau o yan anu tabeuni kina bei anu bolekata na atu sawa na deba keimbua tokalau ke maduata na sano nanronga me ado sarama ina bua suba kena usori na sano tailebu kena bua liku na sano rama irakiraki. Kapakarita ki mai nindua na ua ninraki mamata e koto ya ni bakayawa kina deba ni nonda vanua kapakabuna tiko na tokalau deba en bula saratiko e na nonda ben barabi e na ngauna ko kaya deba tiko e ni na 5 na nota e na be bonua satabuti tiko e ni reanga mentanga rauni kina na ila kaya deba saratiko na 5 na nota bula sara na sona ngauna e na singa ni kua na be bonua taleso bula na tokalau deba se ua ka bora na wasawasa. Ongori ke mani na turanga ke na marama na itukutuku ni raki na nonda vanua na itukutuku me na via sai burabura na itukutuku ningito ke na itukutuku e na nonda vanua. Na nonda Vata ki City Veni Raturala. This is how we handle the patient.
JJ's Food Shack. E tiku kedi kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai keni do itu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak boka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talangana no to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kina Vato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in dono go life insurance policy? Nakakil na ito tayo, katil kami ito ni Akostita na 2022. O sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mara ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. O saya lo dengo kami binasa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate. Kambani duan-duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua kayada na lenga nisa ang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu ba dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Oya na wasa eva walu ba dua tolu walu lima. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku ni driver, se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seaki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono Toluva Diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kena lewak suburi ani nanomu yaya. Mai na nondor tostoa kena nomu mate ni katumba. Na nonda Vata, kay City Veni Raturla. Sole,
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Mga binabinaka, membaleta na sano tailevu, na singa kay tailevu, na ikatulusang wulkan doon ni singa ni Bulango Cosita, and Ruan 256 Griffith Avenue, Santa Rosa, California, 255 Saiva Vitu. Bata kay na Songo ni Bwana Numi ni Ratu Kanda Bulevu School, korni buli mendalay na kay sa ambakin doanan raw. Na kena Bwana Numi, and bagay doriti ko ni katini katolo ni September. En hula katumay, 5 na kaloko kinatini kandua na kabi, en bagay doritaliti ko nga kin na beitalanoa, kin ngunu, en bagay doriti ko na songwa na Holiday Inn Express and Suite, Diwan Duavata 5 ba, en West Stockton Boulevard, Elk Grove, California, 25558. Nanonda Vata kay Sitiweni Raturala. Niwa soti au tuo muararama meu sereta toa matayama sailo ya mua sailo itu enonda bitirarama Niwa soti eito inawe atani eito nasenga ni serela elisa Eri bunga we na ulu
Sereani e ronga dana tuira ra lebu ni tambataka o na vosai e Natalia taka na singa lebu ni kua. Ke mani na kanda na sabaka boka rauti ko mai ki na bebonu e somo ni mai boka idilikina se oni sa tiko o tikina ni sa re kinda boka kitale ti umbanga e na singa tambu e ta sabaka nanda kuia i e bina ka boka lebu. Na boka lebu tali taki na i rongo ni ra na Bula Duavata ni na pei mata sere ni pei wale ni lotu me wakana CMF na Assemblies of God me Kalivari na ANC ke ira na pei mata lotu wa Karistota leso na sivietiko e rua sanga bulu wakadada na kenre wili na pei mata sere lele mungo era na waitavi talenga na langa sere ni koniverendi ni lotu e seleviti ke rutuma e wakawe iau inda sa te kabuna go endone lako me sa non dangau na ni solebu na bei matalo tu wa Karisto ke denga sa re te kabungo na non da reida ka saraba karonga na non rabaita vi na bei mata sere ni bei walni lotu wa Karisto e na taunda ko ni lotu e sele nda ba bina kina ba bina tiko na singa lebu indai kai na ki mai ni ndau maga tiko na raki mai viti e be bia rungu e na sona ngau na bula toka ngana toka lau deba ni na numa ni solitiko na ibugaroni dangi kauko asala kongo ni kerua ni madawa na non daronga da tiko na ibugaroni dangi kauko ambaleta na ua ni raki mamada koto baga ya osarea ni kina deba keviti kwa kaboga buna tiko na ibugaroni dangi ni bula saratiko la kia dawana 5 sanga bulu na nota na kauko ni dangi toka lau deba
ambitu lalai non rengoro mai nase ona ia yare ona ia oia mera totoro mai no misada unre nambongi vale ni vina levu mai ona ia yare ona ia oia mera totoro mai tai somebody nanu mamai vale ni via levu mai ona ia yare ona ia oia mera totoro sangai lolo na ua satanga muara vasua tangamu satandola dolandola ona ia yare ona ia oia mera totoro E senga dina ni kara rawana dhaka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengaravi. O ia ke tuna kenda tō kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tōna senga tiko ni nreiva se senga ni waka motoka kandau Drena no tutu beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni voli. Rao sara, we tartarngayani na taliboni diwan dua ono toluva diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nong ni voli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni viwan dua ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarabatalanga ni kanale waka suburia ni nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibal nilo te napuko ni oso pakadadaka. Sen drakendrakita beka na tos nimbula. Kua ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rua vina vima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na budi nan dalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana nonroto specials and lomo ni madhawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy James Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kina Vato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundua Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda Vata kei City Veni Raturala.
William back in do nungu life insurance policy? Nakakira ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarang amay. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertong ko. Au sala ko dengo pamilaksa. Iyo, o yasar nga na buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima ena kena tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sila katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kursan ba di kata-kata pinagasarto nga toboy, simpang bakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori, sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ni baga singalebu, kita sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenta to with unity, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang nibingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nanonda Vata kay City Radio Station.
Sa mai lengua mitiko re sona I tukutuku ni kundru, veira na turanga na marama, raka tiko mai wanua tani. Ka wakarita ke mai ni wakaya Kauti Keda lesu tale ki na ngauna ni vei wakambo Bula taki. Sanga ni tuvinaka na yaya ni vei ngarabi, raka na vei wanua ka rerewa kikina na maroroi ni non rambula. Wata ke nei tuwa ki ngani wono ni raka sanga ni venganiti. Apakarita nga maingo endua na turanga. Rau vei tukani ke nandua na marama ka sama kalivi na non bula e na bula tune ni ambakingo o Christian Lewailangi. Na maramango e raka na Pacific Australia Labour Mobility na PAM ka raka wakina na non na visa katakira na kenabo ia sa wakarita ke mengo e so na kundru ka nondonu me kaua itaki wakan bimbi na pei wakan duindui taki laka tiko na so na bono ni raka sanga ni tuwa ki vinakasarna na yaya ni raka ki na bono e raka kina ka wakarita ke mai ni nondonu me kaua itaki wakan bimbi na tiki nango me salaveti dake ni kina mata ni tu erua o Australia wata ke viti. Me rau wangarain duana kena iwali. Maramango e alako i Australia me le daka na boka nui nui. Ni na rawa ni buke na nona mata bubale. Ia e wakarita ke mai ni sanga ni venganiti. Na i wakarau ni daka kina bono era daka kina. Ni rawa ni vei wakalengai. Ka wakarita ka mai na maramango ni a tau wikoia na mati ni mona e na bula tune ka mani aliki na nona bula. E nondonu me kaua itaki mai na mata ni tuerua na i wakarau ni raka ka kunruwa ki tiko mai ngo. Sanga indola na ingangande na ratu sukuna pake na koruturanga isuwa. Ni o tina kena mai songo tu e nandua na ngau nambalapu. E andola wana i buke ni Prime Minister, o mano a kamikamida, ka wakarita ka tiko kina na vei sau e so, ka sakune tiko kina ni kua. Na vei sau ni dhina, na mata ni dhina, na roka ni dhina e nambongi, na vata ni vei wakamarau taki, vata ke na wakandonroiani ni wai, na ngada ke ni vengarapi en dondono me marau taki kina na ngande en ratu sukuna pak sa tiko kina en ngaunango e rona sota na korni bulia mata watu dou wata ke na sinu secondary en na final ni en the 19 en na sota ni Vodafone Super Deans en a Singapore waingo. Erto sabaka rau sarati ngango na ngone buli mai buli ni tu. Ka kweni ndona ka lenga se dala. Se ndona ka rato baka le waikina e na iwala ningito. Na be mali waike na maroro inga. Ni nonda tiko me ka kweni rongo dana koroni buli. E na runa sota ke na koroni buli ngo mai na sino secondary e na Singapore rawai na sota ni ambakitini kawalu la kusombu. Na sota tale so, ambakitini kawalu la kusombu, ratu kandabu lebu e rauna sota ke na Mahatma Gandhi Memorial High School, Marist Brothers High School, e rauna sota ke na Super Grammar, e na ambakitini kalima la kusombu. Na buli ni buli lotu, Lelini Memorial, e rauna sota vata ke Super Grammar, e na mbakitini ka ono la kusombu, mbakitini ka vitu la kusombu, rauna final ke na Maris Brothers vata ke RKS. Na tini sota, na mbakitini ka diwa la kusombu, e rauna ngai sota ke na Lami High School, vata ke na Queen Victoria School.
So ni tiko eni na iwakaroni rangi koukou ai wasa. En imbara vini non tavanua mai viti na vi anu me na atula mai viti na atulau. O tawe uni, vi anu vole kata, tsana da kaunrove, toka lau ke maduata, ke na deva ke mbua, aba kaki na i viti levu, na bua suwa ke na usori nandi lau toka ke mba mai nanronga. A kauta yani kira ke na sanora, na atu ya sawa mbalambalavu. Vata ke na anraki endoni ke muniti ko na wekanda, mai na sano nanronga, kauta mai ke na mosi ke na itasiri, wakareita ke mai ni bula sarati ko toka lau deva e na ngaunangoa na tatamba e na sona ngauna, ka 5 na nota na ke na kaukaua. E na bebo nua taleso, en raki mamada, e na batambata na mbongi. Hoi akse amalele ko ngangat porat koa ne at motero tuam. Na vole bona sema tiko mai, e na non dave atu anu, mai rotuma, en raki batanga na dono magatua ni kua, soli tale tingo en kina na iwakaroni rangi kaukoa me mbaliti kemuni na wekanda mai rotuma. Hoi akse. Angori kemuni na turanga kena marama na itukutuku e na non davanua na vea sai vuravura, na itukutuku ningito kena raki. Na nonda Vata ke City Veni Raturala. Nongo vanua unandao dhimbitaka Wainimbuka tailevu na ya sana Na ilenga na tiki na makawa Au na dhimbi ya unandao moletaka Nambuli ni manuke na imbita Na ilenga wa ilevu au ndiva Dondo tiki watu na wainimbuka riva limbo ai buki samuna be nani meke nai kuri nasuka una ke mami da buti nandu andua oyo anamuri besureti kidna be asana ale mai o mai sarava ama afulis ke ongai suka ale nandu andua mo arana no mu vale. Mama
Amania. Ya, amania sana bola ka tiuni raba, na ruana kaloko banjo arriba, yo indina sarana no tukutuku. Na uaba madala takati ko na non redo ni nabi mata sere so, kana sibi tiko na rua sanga bulu na kenri wili na mata sere ni vei mata lotu wakarisito ka senga ni lotu esale. Baga lebuti ko na lotu penitiko. Era sana mai buka itabi o kaya. Herre kena ilaola kongo, mentananda u sol lebuta kakina. Ena sere kena buka binabinaka na nona lolo manakalu. Vembaki. Menta u buka edo riwango. En dina sara na kaya pangarita tu mau benjo, ke sama ruta ki kanto kaya ngakina na kalau sandau maka. Kakua ne vesi sibi taki. Au bia pangarita kaya ke, na vesi sibi sere ke na soli na lotu edala. Edala na vesi sibi sere na lotu se na vesi sibi soli. Quando ue tu mai liu na converenti. Anda pagara numa tingona mbaki ono sangavulu, ni tuba kata ki koe ni lotu e se leviti ke rutuma, sandua na vesa wenda raidango, menda sama ilanga serenga kasoli. Akakua ni vesi sibi taki. Tumbukina na sisivo, enda sala ibe kaseti kina, kape matalevu taki kina. Bula bina kachana da ni koro, rei tiko ngai nandua na pono e lau dala beach estate na turangango, daka tiko pata ke ratura nona ilawa, ratura wekana wani simoa mai na kabu e na mosi, Daniela Takirua, mai na bunimbau e na mosi, ke koe, tana dani koro, bina kabole, turangani na suka mai. Tiko sarai na loma ni ponua ni ndambiuta na stoa e wai media, mai na lawa tanga i muriraki, endana lakiado, kina nona koro, na wekandongo mai na suka mai. Bina kabole, na sema tiko mai, bina kabole stino to kona, bula bina ka mai o Kalandi, New Zealandi, bina ka talanga be mere mata ni tombua, bina kabole bu maramayanu, na be sema tiko mai, usapa ka mode ke, kira usapa ka mode ruorui ke, me ada bara nota ka una ni mataka. Baka ni bina ka na boni singa ni kua, di samode.
si Nungu mambiuta Aundiva me una le suva Me tale vico tale vacandua Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and a radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vata Bai.